dobrodošli u 2020. godinu. Evo, iako sam planirala započeti prvi video na YouTube sa nekakvim vlogom, još uvijek ga imam u pripremi. Sada snimala sam neke sitnice, ali većinom sam ljenčarila jer mi je 12. mjesec bio prilično hektičan. Ispričavam se ako prvi video nije odmah zanimljiv, ali htjela sam početi s ovom epizodom da pričamo o trudnoći, jer me dijeli još 2 mjeseca do poroda, to možda bude i ranije, ali proći ćemo i razloga za to. Jer imam milion pitanja o trudnoći, simptomima, a pretpostavljam da ćemo biti zadnja trudnoća, pa sam htjela iskoristiti ove trenutke dok sam još trudna i sjećam se nekih stvari da vam ispričam o svemu. S obzirom da ću snimati jednom tjedno na ovu temu, uspjet ću proći svakakva pitanja, pa ako ne odgovorim u današnjem videu nešto što vas zanima, slobodno stavite u komentarima pa ću se zapisati za idući video. Pokušat ću ih raditi kratko, do 20 minuta, neću duže od toga. Stavit ću vam dole u opis koje pitanje, koje minute, tako da možete preskakati ukoliko vas ne zanima sve. Mislim da ću krenuti sa samim početkom u ovom videu. Ovo mi je druga trudnoća, prije 2,5 godine sam rodila Bali i već sada, pošto sam u 30. tjednu, vidim razlike između te prve i ove trudnoće. Recimo u prvoj trudnoći skoro nisam imala niti jedan simptom, ništa mi nije smetalo, bila sam jako aktivna, imala sam puno energije, dok recimo u ovoj trudnoći nemam baš toliko energije, stalno mi se spava i nemam potrebu biti toliko aktivna i raditi neke stvari. I u prvoj trudnoći sam recimo jako htjela jesti limun, dok recimo u ovoj mi se ne jede baš ništa. Mislim, gladna sam, ali ne mogu se nikako odlučiti šta bih htjela jesti. Recimo u prvoj nisam imala baš mučnine, u ovoj drugoj sam imala full kratko, tjedan dana, i fakat je bilo grozno, tako da totalno se osjećam sa ženama koji imaju mučnine u trudnoći. I u biti onak olako to shvaćaš jer si razmišljaš kao, ljudi u trudnoći kao povrađaju, ali to stvarno nije lijepo kad vam je konstantno zlo, znači ne možete ni raditi, ni funkcionirati, a kamoli se još brinuti o djetetu ako ga već imate doma. Tako da definitivno pozivam na solidarnost sve, da ako znate neku trudnicu koja ima mučnine, fakat nije lijepo, nije uopće lijepo. Smo već kod tih nekakvih simptoma, pisala sam bila na Instagram storiju i vjerojatno već svi znate da se Bali rodila nekakvih 3-4 tjedna ranije. I razlog tome je što sam ja imala nešto što se zove kolestaza. Meni to nije otkriveno do negdje 36. tjedna. Nije mi otkriveno zato što nisam uopće imala te klasične simptome koje kao kolestaza izaziva. Što je kolestaza? Dakle, kolestaza je, mislim, ja nisam doktor, pa ne želim baš previše puno pričati o tome, malo si pogledajte po internetu, ali to je nekakav sindrom koji je vezan uz jetru i žučane kiseline i u biti jetrek ne uspije probavljati na pravilan način i može uzrokovati štetu nerođene bebi, u nekim slučajevima može biti smrtonosno za bebu, pa se zbog toga uglavnom radi inducirani porod ranije. Ja sam dobila, ja sam prošla trudnoću nakon baby showera negdje u 36. tjednu. Probudila sam se ujutro i povraćala sam, ali onak konstantno sam povraćala, znači tipa progutam slinu, povratim, popijem malo vode, povratim. I nisam se previše brinula jer sam mislila kao, već sam u kasnom stadiju trudnoće, ogromna sam i mislila sam kao ok, možda je nešto do želuca, beba pritišće, međutim muž mi je rekao da ja ipak nazovem just in case. Izvala sam svoju ginekologicu u klinici Podobnik i rekla sam mi da povraćam žuču doslovno i ona mi je rekla skupi prnje i dođi tu. Jednak iskreno sam se prestrašila, jer sam se mislila da imam još 4 tjedna do poroda, zašto moram sad nositi stvari, neću valjda morati 4 tjedna ležati tamo. Uglavnom kad sam došla, pogledali su mi taj žučni mjehur na ultrazvuku i vidjeli su da je onak 3 puta veći i tu su mi dijagnosticirali kolestazu, te su me ostavili na promatranju kod njih u klinici i davali su mi za svaki slučaj steroide za bebu, da se brže razviju pluća jer su računali da ću iduća 2 tjedna roditi. I tu večer je bilo sve super, ništa se nije desilo i rekli su da će me pustiti idući dan doma, međutim tu iduću noć su mi krenuli trudovi i
u biti tu je sve nekako krenulo zato što su ih oni smirivali, međutim svaka 2 dana, tj. nisam baš tako dugo bila, ali nakon 2 dana bi se opet pojavili i odlučili su onda u subotu, znači ja sam došla tamo u ponedjeljak, u subotu su odlučili da ako ide da puste da krene svojim tokom. Bala je bila onak dosta razvijena beba pa nije bilo baš nekakvih strahova, a i već u 36. tjednu si praktički u terminu pa nije ni toliko opasno. Onda u subotu sam imala taj inducirani porod, to jest bila sam na dripu i gel da se otvorim i svašta nešto, fakat ne znam. Malo mi je to sve još uvijek onak mutno u sjećanju, ali znam da sam u rađonu ušla u 5 i da se nisam mogla uopće otvoriti do nekakvih 12:30, niti centimetra ni ništa i dosta ljudi onako ulazilo. Mislim da me nisu htjeli toliko previše stresirati sa detaljima jer je već onak sve to dosta dugo trajalo i svi smo već bili umorni i odlučili su završiti to. Profesor Podobnik došao i vidio da se nešto dešava, ali nisu mi htjeli u tom trenutku baš govoriti da ne bi počela paničariti. I da, otišla sam na hitan carski, mislim da sam bila 37. tjedan i to mi isto onako malo umagli. Znam da sam bila skroz ok, dok smo došli u sali, iskreno već mi je bilo onak, sam da izvadim van kroz koju god rupu, sam nek izađe više, već mi je bilo onak dosta. Sve je bilo ok dok ja valjda nisam legla na taj stol i shvatila da ću ja biti budna i da će ljudi tamo kopat po mojoj utrobi. I mislim da sam imala onak lagano nekakav napadaj panike, ne znam da mi je bilo od umora ili od spoznajete da će me neko otvarat tamo. I bilo mi užasno strah da će govorit i da ću ja znati šta se dešava, ali nisu koristili riječi koje bi me navele na to da znam šta se govori. Pretpostavljam da već imaju neke svoje kodove. Brzo je bilo, ja mislim da je bilo brzo, ne mogu se baš sjetiti, bila sam onak pod dojmom i znam da kad su izvadili bebu van da mi je anesteziolog dao nešto pa me onak totalno skoliralo kao da sam popušila 5 jointa i to je u principu bilo to nekako moje iskustvo. Ne znam da li bi mi bilo lakše da sam imala kao planirani carski jer kao možda bi se stigla pripremiti to, ali možda nekako i bolje da nisam jer recimo sad kad znam da ću opet ići na carski sam išla kao gledat videe i ne znam zašto sam uopće išla gledat videe, ali da, sad mi je jako žao što sam to išla gledat i ja mislim da će mi sad biti gore nego prvi put. Ovaj prvi put bar nisam znala šta će me čekati. Ali uglavnom to je nekakva kao skraćena verzija mog poroda. Uglavnom to mi je bilo zbog te kolestaze, ali Bali se rodila sa 2900 i bila onak super beba, nisu je ni sunčala ni ništa, tako da sve super prošlo. Drugo, pošto ste shvatili da sam bila na carskom, nisam imala prirodan porod, to mi je tako glupo reći, ali nisam imala kao vaginalni porod. Nemam odgovor na pitanje da li se kaka kada idete rodit, zato što u većini naših bolnica, ako ne u svima, rade klestir. Klestir znači da vam isperu crijeva. Recimo u Americi to ne rade i uopće mi nije jasno zašto. Ja mislim da je to općenito super, ne samo zato što idete na porod, nego je super da se pročistite tu i tamo. I meni je recimo, ne znam, ima puno nekakvih odvratnih stvari što se tiče trudnoće i poroda koji su recimo meni bili apsolutno degutantni i odvratni. Mislim, meni je sam porod mi onak jedan jako hladnokrvan čin majke prirode. Nije toliko strašno koliko sam mislila, mislim da sam se onak, da puno stvari mi je bilo bed. Bilo mi je bed što će onak milion tisuća ljudi gledat meni među noge dok izlazi iz mene drugo ljudsko biće. To mi je onak samo po sebi već bilo onak okej. I čak sam razmišljala o tome da onak sama rodim doma. Drugo, onak bilo me strah te boli. I općenito, ne znam, malo je izvanzemaljski taj čin gdje ti kao izbacuješ drugo biće iz sebe, iz svog tijela na takav način. Ne znam, nekako mi je to sve bilo onak jako mi se činilo nepotrebno. Onda čujete neke priče da se neko pokakao na stol, a onda razmišljate o tome da li će se vama to desiti, da li će vam biti neugodno, ali onda si mislite kao pa da li bi rađe to ili da mi neko gura tekućinu u anus. Ali taj klestir uopće nije tak strašan i
Uglavnom su okruženi medicinskim sestrama koje su isto žene i ne dolazi do nikakvih neugodnih situacija i to su ljudi koji se time profesionalno bave i oni na to ne gledaju na taj način na koji vi gledate i njima je to svakodnevnica i nekako u biti najbolji savjet je da pokušate što više olakšati sebi i njima tako da pratite upute. Jest da je malo neugodan osjećaj, ali nije onak ništa sad strašno. Ja sam stvarno što se tiče takve stvari onak, meni to sve grozno. Panika i strah o porodu, mislim da to svi imaju. Jedan od razloga zašto ja nisam ostala trudna prije, zato što me užasno bilo strah biti trudna. Mislim, sve to što ti se događa od toga da ti raste trbuh, to je tijelo, te promjene koje ti se dešavaju u grudi, koje ti rastu, te strije koje ti dođu, pa onda sve do tog trenutka gdje da li ćeš tići dobiti epiduralnu, hoćeš li raditi taksi do bolnice, hoćeš li raditi prirodno, da li ideš carski. To su sve neka pitanja koja te onak dosta muče, pogotovo ako si mlada osoba, ako si neodgovorna osoba, ako nisi spreman kao što neke žene jesu, jer neke žene se spremaju godinama za to i nekima uspije odmah, nekima ne. Meni je to sve bilo užasno stravično, makar moram priznat da ljudi, jednu stvar koju su mi svi govorili je kada dođe do tog trenutka već ćete biti dosta i već će čekati da završi i to stvarno moram reći da je istina zato što evo sad u 30. sad mi je već skoro 31. tjedan. Već mi je sad jako teško spavati, ne mogu se namjestiti, moram onak jastuke stavljati oko sebe, težak mi je trbuh, ne mogu puno pojesti jer se puno napušem pa mi onda smeta to. U većini odjeće više ne stanem. Mislim, imam trudničke hlače i onak imam 3 para i cijelo vrijeme sam u njima. Neke stvari koje želim obući, u kojima mislim da bi dobro izgledala, jebi ga. Uživam u ovim trenucima još dok nije beba došla jer znam da će biti kompletni kaos. S druge strane već vidim kad računam da imam još 2 mjeseca, mislim se bože ko će izdržati još 2 mjeseca ovak, još će biti sve veće i veće i veće. Tako da mislim da majka priroda to sve odradi na neki način da vam to bude nekako, da vam postane dovoljno naporno da jedva čekate da završi. I taj porod i to sve, da, malo je panika, ali kad se već par sati tamo i upoznaš se sa osobljem, malo ti ljudi opuste, mislim, ok, znam da nije svakome lijepo iskustvo, ali meni recimo bilo super. U jednu ruku mi je kao žao što nisam mogla imati kao taj to iskustvo kao, sad kažem, kao normalnog poroda. A u drugu ruku, šta znam, bitno mi je samo da je sve ok završilo, makar moram priznati da mi je upravak bio poprilično duži nego što je bio ženama koje su rodile onako, jel, prirodno. I sad kad sam već prošla tu neke priče o prvoj i drugoj trudnoći, htjela sam se malo dotaknuti teme zašto sam otišla privatno, a nisam otišla u bolnicu. Razlog zašto sam otišla privatno prvu trudnoću je baš iz toga što sam pričala malo prije da me užasno je bilo strah poroda. Užasno je bilo strah trudnoće i paničarila sam prva 2 mjeseca pa čim sam saznala da sam trudna prvi put. I naslušala sam se svakakvih priča, pretpostavljam da ste i vi. Neki su imali super iskustva u velikim bolnicama, neki nisu. I uz tu svu moju paranoju i strah jednostavno nisam se htjela dopustiti da na taj dan kada trebam odraditi taj što je meni u glavi bio horor, da mi dođe netko loše volje, da se dera na mene ili bilo kakve takve situacije. I odlučila sam odmah na početku, vodila sam trudnoću od početka u poliklinici Podobnik i to sam znala odmah da ću roditi tamo jer mi je bilo bitno da nemam nikakvih traumatičnih iskustva. I normalno kak već imam sad svoju doktoricu tamo i znam cijelu ekipu, odlučila sam i drugu trudnoću isto voditi tamo i roditi tamo i iskreno jedva čekam zato što je tretman u njihovoj poliklinici savršen, znači apsolutno je savršen. Ujutro, mislim, evo stavit ću vam slike dok pričam, dakle doručak vam izgleda ovako, dođu vam 2 sestre, dufurovak kolica sa svime i svačime, kažete šta želite, oni vam izvade, odu, kad pojedete normalno, kasnije dođu, vrate se, pijete kavu, kakao, čaj, što god želite. Pa sam
sama u sobi, što je bilo malo usamljeno, moram priznat. Iako je super kad imaš svoju privatnost, ali doslovno nisam srela niti jednu drugu trudnicu, iako znam da su sve sobe bile pune. Nisam baš izlazila van iz te sobe, ne znam zašto. Tad mi je bilo predobro u krevetu i što sam htjela reći? Da, na dan kad sam išla rodit, dobila sam loptu, dobila sam svašta, upoznala sam svoju primalju koja će mi biti. Nažalost, moja doktorica nije bila jer nije bila dežurna kad sam ja išla na porod, ali super mi je bilo, znači anesteziolog je bio zakon, užasno nježan, užasno empatičan. Dali su mi epiduralnu, ništa me nije bolilo. Primalja je bila neka mlada otkačena, slušali smo otvoreni radio, upalila mi je svijeće, pa smo ležali tamo. Jednostavno sam se osjećala onako fakat super, ko da sam doma, ko da mi je ekipa neka. Ne znam, baš mi je bilo dobro i dobro, osim tog dijela na kraju gdje su mi odveli na carski, ali to je općenito kad idete na hitan carski hitan, tako da su svi onako užurbani i sve se jako brzo dešava. Meni je bilo iskreno super iskustvo, ostala sam još 5 dana nakon operacije, malo mi je bilo teže, iskreno nisam si htjela ustati iz kreveta, dosta me je bolilo, makar preporučuju da se ustanete i da hodate, da će vam brže proći, ali ja sam vam jednostavno takva sam ja, kad si nešto zacrtam da ne, onda ne, tako da sam malo duže ostala tamo. Ali izašli smo van i tak su mi nedostala i onako kako da sam nazvala nekakav štokholmski sindrom. Jedva sam čekala da opet ostanem trudna da mogu opet otići tamo. I super mi je bilo onak, jednostavno taj način na koji su se brinuli za mene, kad su mi dovodili Bali, kad su odvodili, strpljenje kojim su me učili sve, znači i o dojenju i o kupanju i pelene, onak, cijeli pristup je bio baš super, znači nisam se na jednom trenutku osjećala kao da sam glupa ili nisu od mene očekivalo da znam stvari koje jednostavno ne znam i nije se računala kao na majčinski instinkt, kao automatski će ti doći jer fakat ti ne dođe automatski. Tako da dosta su bili strpljivi i pažljivi i to je recimo nešto što je meni bilo jako bitno. Ja se inače ne volim svađati sa ljudima, ali ne volim ni kad su ljudi bahati i ne bi voljela da mi se desi trenutak gdje netko mi je stao na žulj. Jer ne znam kako bi to podnijela. I jednostavno nisam htjela da mi taj porod bude traumatično iskustvo i stvarno mi bilo sve super, tako da sam i ovaj put odlučila otići u polikliniku Podobnik i onak jedva čekam. Ne znam da li sam propustila neke detalje što se toga tiče, ako imate neka pitanja vezano s to slobodno pišite jer će biti još sigurno bar 8 epizoda prije poroda. A nastavit ću nakon poroda kad se beba rodi, malo ćemo pričati o tim prvim danima. Sad kad razmišljamo natrag i o Bali, to mislim da će s ovom bebom biti kompletno drugačije. Sad sam možda malo mi je teže bilo s Bali jer nisam nikad imala dijete. Pa se nisam navikla na to sve, ali sad s drugom bebom će mi biti možda jednostavnije to sve procesirati i staviti u nekakvu kutiju. Ali o tom potom nećemo se žuriti. Dakle, čekam nalaz tih žučnih kiselina danas, držite fige da nije ništa. Mislim da sam prošla te neke najbitnije detalje. Ne bih htjela da se ovaj video previše oduži. Ne bih htjela biti dosadna, s obzirom da ćemo imati još videa. Pa bih ostavila te neke druge informacije za drugi video. S ovime ću završiti te neke svoje prve informacije. Oprostite mi ako sam bila malo dosadna, pošto mi je prvi video, svakako sve prijedloge, pohvale, kritike primam u komentare. Svakako podijelite svoja iskustva ako ih imate. Mogućnost je lijepa, ali loša su dobrodošla jer mogu biti prilično edukativna za druge. Ako ste imali kolestazu i simptome, isto pišite, možda nekome pomogne. I ne znam, nekakva pitanja šta bi još mogla napisati. Mislim, imajte na umu da ja nisam stručnjak za trudnoću, da ću ja vam isključivo pričam iz svog iskustva. Ali šta god mogu podijeliti s vama da vam je interesantno, recite. Nadam se da ste uživali u ovoj mojoj prvoj epizodi i vidimo se idući ponedjeljak.